Hlekana Afrika-Dzonga hlekana mixer mungera Lona FM na kuhlanganisa ku langanisa la xitichi ko namuntlha ku ri ra vo mune siku ile ra makumena ron'we tile Nhlangula lembe ra magidi makumembirhi ntlhanu mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimati wa Jimo wa xithanga maxingiritano wa cacana makuna le vandandadzi na ku rava mixer me ku langanisa la xitichi ko nga la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo kuma we kuma audio streaming ya mungana Lona FM.co.za kese ngoflo kuhlawula xitichi lexi kese lingwanyango na miskuli loko va ku tisela nongonoko wa swa risima va vuyana kambe munduku ne kwa ka mungana Lona FM kasi ka mina ni famba na Ncindani Eric Mabasa kufika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu twana timhaka ti tele kambe ke timhaka leto beja leti ti vuya futhi ti tikomba ti kha ti ala ti tikomba ti kha ti faya mindyangu ti tikomba ti kha ti ndla ku vanhu va tshama va chonini ku endleka yini Afrika-Dzonga a swi tiva ku mintirho yi le ku kaleni la ta twa n'we loko maphorisa ya ri ku tengeni mhaka leyiwani ya timhaka ta madlanga na hinkwaswo leswi minhlangano ya ku yimela vatirhi yi kwihi va kwihi va pop crew va kwihi va safto va kwihi va cosato sweswo swa ku tani swivutiso leswi hi nge le ku tivutiseni lava ku twa na we ku angula ku yini ka so nomboro ya leyi ya ntolovelo 086 00 02543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo mina na wena hi ta kota ku hlangana ka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ke ta ri teka riqingho rero ndaka leswi Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Sale ya mahelo ya lembe se yi sungurile eCTN laha swilo swa manyunyu swa ntikelo swi famba na nguva. Ti-tiles ti sungula eka 6990 square meter loko u tirhisa 2500 kumbe ku tlurisa swi ku endla leswaku u va loko lava muti wo xonga wu fikeleleka CTN big savings More style. #SMA20 Best Xitsonga Female Artist of the Year. hi lava va yimela ku langwa Shongi Ntombi ya N'wagaza Sila Mphaka Selesele Faith K Ku vota rhumela rito female na le tirhanqambi leyi u hlawulaka yona. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. ni mbutise xivutiso xa ku miya loko hi kha hi hetisela sweswi ku xana miya endla yini ku ya mahlweni kuza ni vula leswi i mhaka ya ku mina loko ni tshame laha ni tiva ku vinyi va timhaka ta ndhavuko vuhina tanihi maAfrika hi n'wina tihosi se leswi ku nga n'we ti-custodian ta hinkwaswo leswi wa vulavula hi ku haxela wona twi eka kusuka studio 2 hi le polokwane nhlekani lowu wa Xikwembu miyingiselo ya mehe ya khensa swinene loko hi lombe ndleve hikwalaho nga yingisela ri kona tolo ni kume xivutiso na xivilelo kusuka ka vaaki va Mountain View hi le Giyani a Mountain View va hehla leswaku va nga va hete ntlhanu wa masiku va ri hava mati kambe va hlamarisiwa hi ku va masipala wa Mopani va humese xitiviso xa ku ku ta va ku nga ri na ku ta ku ri na ku kavanyetiwa ka mati hi siku rin'we siku ra kona a ku ri leri ra 28 ra n'hweti liya ya leyi nga ka yona ya Nhlangula se van'wana va nge hikokwalaho ka yini mi hi byela namuntlha ku ve se hi na vhiki hi ri hava mati kambe swi tikomba ongeti ku nga va ku ri na swin'wana leswi vaaki va va kha va nga swi tivi hi yo mhaka hi amukela mbulavuleri wa masipala wa Mopani ku nga tatana Odas Ngoveni hi ta twa kahle va na xiphiqo hi ku nyika vanhu mati ngopfungopfu kwala hi vulavulaka ko a Mountain View ku nga dorobeni ra Giyani a hi va amukeleni hi ta twa ku va angula va kwini milambu nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene
inhlekani Khalanga kombela ku losana vayingiseri va Afrika wa vulawa a khensa swinene Mlamdza loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta hi pfuna tanihi sweswi ni vulaka Mlamdza hi kume xiviko laha xa ku kombisa ku n'wina mi tiva ku tanihi masipala ku ta va na ku kavanyeta ka mphakelo wa mati eka siku ra 28 kumbexana hi sunguleni kwalano hikokwalaho ka hina ku fanele ku va na nkavanyeto wa mphakelo wa mati hi siku ra 28 ka ndhawu yele lava va kumaka mati kusuka le ka Giyani Water mi vitana Giyani Water Works. ku ri na ntirho lowu va ndzawulo ya mati na nkululo a va fanekele va wu endla le dan'wini ra Nsana mi ta va mi swi tiva Khalanga ku hina hi va hi karhi hi kuma mati kusuka ka va ndzawulo ngopfungopfu mati lama ya va ka ya karhi ya suka le dan'wini so va na pump station leyi va nga na yoho le dan'wini ra Nsana laha va fanekele va installa tiphayiphi letintshwa i ntirho lowu va nga kota ku endla va installe phayiphi yin'we leyin'wana a va se installa but mphakelo wa mati va kombisa ku ntirho lowu va nga wu endlaku na hambi ku ri vhiki leri taka swi nge siveli mphakelo wa mati mphakelo wa mati lowu nga hi ndlela leyi tiva ku fambisa xiswona ka nkarhi wa sweswi se loko ku va na vaaki lava kombisa ku va hete nkarhi va nga se kuma mati ku fana na vaaki va le Mountain View a Giyani ku nga va ku endleke yini loko hi leswi Khalanga nga ku ri swi va swi hi hlamarisa nyana because ordinarily hi na group leyi nga na yoho ya makhanselara laha loko ku ri na nkavanyeto wa mphakelo wa mati va kota ku hatla va hi aleta ku ri ku na muganga wa so a wu le ku kumeni ka mati nkarhi wun'wani hi boheka ku va hi karhi hi ishiwa toho ti-public notice leti mara ka nkarhi wa sweswi a ku na leswi hi nga swi kumi na loko hi ta va hi aletiwile mixo namuntlha hi rhumela team leyi yi nga le va ku twisiseni ku ri no kahle ku famba yini because hi kuma swiviko swo kuva swi nga hlangani khanselara va kombisa ku mati ya le ku humeni ku nga va ku va na muganga ku va na miti yo karhi maybe a ya humi swinene mati ya le ku humeni mara team ya hina yi ta va yi karhi yi ya languta ku swi endleka ku ri na laha ti-valve ti kaleki ti nga managiweki kahle laha maybe nga boheka ku ya ti languta tanihi team ya mobile se swi vula ku vaaki loko hi ku ya hi ntumbuluko wa koho n'wina tanihi mupani mi ri yini mi ri loko mina ni kha ni tshama ti-F ni kuma ku mati a ma humi ni nga swi teki onge ku na xiphiqo ni fanele ni lavisisa ni lava ku tiva ku kahlekahle hikokwalaho ka yini raha mati hi ku swi nga endleka mi kuma ku na n'wi mi hi phakelaku mati mi tiva ku mati me le ku kumekeni hi leswi a hi ta hlohlotela so ka ku vi ro goza ro sungula ku lava ku cheka na varhangeri va kwala mugangeni ngopfungopfu makhanselara because hi vona va ku va ri na information ya ku va yi helerile loko swilo leswi swi va swi karhi swi tsandza swa olova ku va nga kota ku va karhi va vulavula ku satellite minutes na satellite minutes for Giyani tatana Nhlongwane va kota ku va vulavula na yena then a kota ku va pfuna hi ku rhumela xipano xa hina xi ya languta ku problem yi nga va yi karhi yi ri kwini because loko hi nga vi na problem ya le plantini swi vula ku problem yi nga va yi ri ka around the bulk line kumbe kwala ka reticulation a switandini swo hambanahambana nako kusukela ka nkarhi wa sweswi a hi na xiphiqo lexi hi hlanganaka na xona a plantini ntirho lowu va department a va wu endla i ntirho lowu va nga wu endla wu tlhela wu hela hi siku leri hi kota ku ya mahlweni na mphakelo se swi vula ku ya hi n'wina leswiwani loko n'wina mi tiva ku ha mati ma va tivisa vaaki hi leswi hi va ku hi karhi hi swi endla that is why loko sweswi a ku ri mhaka leyi a hi nga ri ku yi tiveni na loko ni ringeta ku vulavula na satellite manager na ye u lo hlamala because a hi ta va hi swi kumile na le ka ti-WhatsApp group leti hi nga na toho ku nga na makhanselara hikuva va yimela muganga so a hi mhaka leyi hi nga yi kumi mara hi lava ku hlohlotela vaakatiko ku loko ku ri va swi vona swi tshame hi ndlela yaleyo a va vulavuli na hina vatirhi va hina
va koho ku va va karhi va vona ku ri va pfuneta ku mphakelo wa mati wu va hi ndlela leyi vaakatiko va nga langutela ku fanekele wu va hi xiswona a va fanekelanga va chava va titwa nandzu. That is why at some point ni tile laha moyeni khalanga ni kombisa ku hi na satellite manager tatana Nhlungwane loko ku ri makhanselara va le ku makumeni a va vulavula na yehe and a kota ku ya vona loko n'wana a swi vona ku problem leyi i problem leyi yi affecta ku vaakatiko va kota ku yi byela ku ri hawa hi kombela mi issue notice ku hi ta va na problem ya so hi ta kota ku va hi lunghisile endzhaku ka masiku ya so hi leswi va ku swi karhi swi humelela lava ku mi kombisa ku swilo leswi ve na xiphiqo lexi a hi ri na xo a mugangeni wa Nkonko mavikinyana lama ku hundza ku ve na switarata swin'wana even after loko se problem yi lunghisiwile a plantini a va nga ri ku kumeni ka mati hi va hi karhi hi vona ku hi rhumela team va cheka ku a ku va na la ti-valve ti nga pfaleka leswi endlaka ku ri kun'wana muganga switarata swin'wana mati ya va ya nga ri ku fikeleleni na so hi leswi hi pfumelaka loko vaakatiko va karhi va hi hlamula na vona swi va swi karhi swi hi pfuna na leswi hi nga encourage-aku sure a va vulavula na makhanselara loko va vona nga ri makhanselara a va le ku respondeni maybe the way a va expectesa ku va ta responsa xiswona satellite manager ta hina va na tinambara leti ku nga ta ku va fanekele ti va pfuna ku ri va tirha ku vuyisa vukorhokeri ka vaakatiko. No, I can't sustain. Matsundzuka siku rin'wana tshame hi tala mi ri na executive mayor ku vulavuriwa hi timhaka ta muganga wun'wana ve nge hi le Voningani a ti handle ka loko ku cince swin'wana kambe swi tikomba ngeti xiphiqo lexiya xi vuye xi ololoxeka leswi vulaka ku tatana Nhlungwane ve le ku hoxeni xandla swinene swa ku vona ku ku hetelela ku va na ku ololoxiwa ka swiphiqo loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati ngopfungopfu ka miganga leyi nga la dorobeni ra Giyani. Hi leswi hi ringetaka ku lwa na swona Khalanga hi va hi karhi hi ringeta hi matimba ku loko ku ri problem yi va yi nga ri problem ya hina leyi hi nga kotaka ku va hi karhi hi solve hina hi va hi karhi na ku hi ringeta ku vulavula na vaakatiko hi vulavurile nkarhi wun'wana ku no a hi na mati yo enela kusuka na ndlwini well ku va na leswi swi nga vulavuriwa but what is most important ku loko hina ku ri problem ya hina hi tsakela ku vaakatiko a va hi tivisi hi vona ku ri ha hi attenda hi leswi hina va ku hlohlotela vaakatiko a va hi pfuni hi kota ku hatla hi tiva hi vona ku ya attenda leswo leswi migingiriko ya vuyisa mphakelo wa mati ka vaakatiko yi teke shape yin'wana because executive mayor ve le ku leadeni every week hi va hi karhi hi vona ku na focus yo karhi ya ku languta ku muganga ya hina yi va yi karhi yi kuma swintshuxo ka mhaka ya mphakelo wa mati. Na me twa mlandzano wa ya khesa mi vula ku vuye ku vulavuriwa swin'wana mi vulavula yini se vula ku tlhelela ka yihi kumbe mo hi tshika Khalanga plant ya hina yi le ku raneni a ku na swiphiqo leswi hi nga na swona sweswi ku ri na muganga leyi ka leke nga ri na mati a va hi tivisi team yi ta kota ku ya hi vona ku problem ku nga va ku ri possible ku nga va ku ri mhaka leya maybe ti-illegal connection kumbe problem ya ti-valve leswi swi nga kota ku va hi karhi hi swi lunghisa tanihi masipala khenseli swinene mlandu a va hi tivisi team yi ta kota ku ya hi vona ku problem ku nga va ku ri possible ku nga va ku ri mhaka leya maybe ti-illegal connection kumbe problem ya ti-valve leswi swi nga kota ku va hi karhi hi swi lunghisa tanihi masipala. khenseli swinene mlandu a hlayisekani ku tiya ku engeta inkomu swinene Khalanga. okay so va lava hi bula na vona na orders Ngoveni va vulavulela masipala wa Mopani kuza hi vulavula na vo hi ndlela leyi hi lava ku hi nga endli leswa swo fela dzobyeni tatana Nhlungwane ve le ku tirheni ve le ku pfuneni miganga hi ku hambanahambana se swi vula ku na n'we hi kwala mi nga kona ngopfungopfu n'wina ve le Mountain View mi nga tshama nkarhi mi nga vi na mati mi byele mani mi byele mukhanselara wa kho i mani loko ri ku mi n'wi byerile i ndle yini loko a nga ndlangi nchumu lava tinambara ta tatana Nhlungwane lava tinambara ta tatana Nhlungwane mi va tsalela moko tatana Nhlungwane kumbe ma nghenisa ka group ya n'wina loko mi ri hava mati va ta hasa va swi vona ma swi vona eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara
u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela. Hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na kurhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa. Tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye. Joyina namuntlha swo olova ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Swipe kutani u wina eka Boxer. Xava Vaseline Blue Sea Petroleum Jelly 250 ml 38.99. Sunlight Hand Washing Powder 2 kg timbiri 118 rand ntsena. Munhu un'we eka vhengele rin'wana na rin'wana vhiki na vhiki eka Boxer. Noko ya Afrika wa vulavula ntlhanu timinete leti ni nga na tona hi liya ni nge la ku tatwa ku committee timhaka tin'wana tin'wana ti byeli ku ndleka yini kwahala ka n'we i lava ku hi swi tiva kwahala sweswi lava ku hi swi tiva ku endleka yini ku endleka yini swo rungula mi nga ni rhumeli swo rungula ni lavi swona mina lava mi ni byela ku hi ti timhaka leti mi lavaka ku rixaka ra ti tiva leti nga le ku humeleleni ka tindhawu ta n'we van'wani va ri ku na timpfula ti ni kuneni hi rimana hayi a ni tivi a tivi ku ni mi byela ku mi rimana hi ku mina mi nga ni katsi ka sweswi a ni lata ku mi ta jika mi ku khalanga i te hi rima ma ni vuli swona a ni vuli helo a hi tweneni mi yingiserile nhlekani Inhlekani? Hello? Aye, papa. Wabona wa judiciary corrupt. Kumbe justice corrupt. Loko me court mo kuma kuna a corrupt magistrate, a corrupt prosecutor, a corrupt lawyer. Kesho ya ingeka helo. Pues very point in the mina. Watu bela so wala. Munhu uri kuti case abatali case merit of the case majaji kwa point ilumina case yatengiwi case elimuweni kuna evidence muna awuma court free se kwala ni mehla ku yini mehla ku nga va ku ri na ku nghenelela ka yini ni hesa ku loko magistrate alowa corrupt na prosecutor corrupt loko munhu umpotiwa perpetrate ana mali wa swi ku bribe va tekisi la kutumbatumbela va point ilumina sako dan nge xikombiso lelo wasati wa vanhu ipfinyiwile ya report va fe court a va teki mhaka ya rape ya yena va ta n'wi vutisa ku ri munhu a ku rape amba lexirhangiso xa njhani he u wele ka ngani how far your voice was heard social munhu ya o xexo lexi xi nga how many centimeters ma swi vona va heta loko va loko a nga swi tivi sweswo xexi a ya hi mahlweni a nga pfinyiwa munhu yalowo phela vo tlhela n'wi rhipa nakambe munhu yalowo phela va tumela va ri point elimina kambe loko ka swiyimo swa muxaka lowu phela ti-police station ti na swiyenge leswi swi ti langutanaka na vatwisiwa ku vava hi tlhelo rero mutwisiwa ku vava i va a hundzile ka xiyimo xa muxaka lowu a potile ku na phorisa na loko bribele a nga ali bail a nga ali nchumu a pfumela a nyela ku wi va tenga va heta ka point elimina swichela empfhukeni no mi twi ta hlupha nga ku ri na corruption eka judiciary emakasele va tumela kona ya munhu una case ya ntwisa khoma all evidence va jika kona ka point elimina ya ko la va khoma la va le na le wena va nga tenga magistrate a nge verdict hi swona swi va swi ka ka point elimina ya vona munhu lo se case a huma famba ta swa va ta report ka case masiku lawa Nemetri Nemetri papa imani 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula un'wana mi ngisere loyi nhlekani minjhani epfukile papa minjhani n'we epfukile a Cairns mina ni la ku vulavula hi le ya RDP
ku ri ti-RDP letiwani kasi ti nikiwa lava njhani hi ku mina ni tshama ni tsarisa RDP lawani loko ni tsarisa RDP ivi yi huma RDP leyiwani va ta la kaya va ta cela foundation va tlhela va famba na misava so 1 2 3 ivi va ta cinca va ku RDP leyiwani yi a ya ha ti lawani se ni la ku tiva ku ri swi endliwa hi swa endleka ku ri i tsarisa ku huma vito ra wena ivi yi se yi yingiseriwa mahlweni na hi ku ya hi leswi ni nga tshama ni swi twa swi vuriwa hi MEC a Limpopo tatana Basikop Makamu a swi ndleki okay mi le kwihi n'wina mi tshama kwihi mina ni tshama la Basani ka Nhlaneki na misava leyi ya ha ri kona na sweswi na misava leyi ya ha ri kona sweswi na foundation ya ha ri kona sweswi khoma tani na nambara ya n'we mo khoma tani sweswo mi ngisero mungena London FM momena ni teke nambara yaleyo hayi mhaka yitsongo yaleyo mi ta va twa ku nga khale va ta vuya va ku timhaka ta RDP leyi hansi ti tshamisekile hayi mhaka yitsongo leyi loko no ze ni ku khoma tani laha nomboro ku va yin'wana ndlela hi tele ku pfuna n'wina se hayi nyikeni nomboro ya n'wina hi ta mi pfuna kambe sweswi a hi tweni ku mani kosi na Chauke va ri mahungu ya misava awara ya n'we yimise kwini mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile swinene khalanga ku seyeriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani Holobye Senzo Mqunu u Ricket Matlala a nga n'wi tivi kambe komiti ya palamende yi twe swo hambana vandla ra Action SA ri lava swivandla swa swandla swa vaholobye swi herisiwa vaaki va kombisa ku vilela eTanzania endzhaku ka nhlawulo mahungu xitalo hi awara ya n'we Playfontein Musina kuya fika eBay Hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM Makumbandlela nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni ri lava ku bula hi languta ka timhaka to toleta ta leti ti khumba ku mihlangano ya vatirhi yi kwihi mihlangano ya vatirhi loko swi ta ka timhaka ta xiyimo lexi hikuva vatirhi va le ku kakayeni va ri voxe va le ku tengeni eka madlanga le n'wina mi va ku hamila njhani tanihi mihlangano ya vatirhi kumbe mihlangano ya vatirhi yi va yi nga ha landzeleli swona leswi kumbexana ku languteriwe ku va swona ke hi ndlela yeleyo tlhandla kambirhi timhaka leti ta vadzu mahiti vadzu dzu hi loko u khitanga madayizi ivi kuwa tisikesi timbirhi i dzu liya se sweswi veri a swa ha ri madayizini ntsene vanhu va lo ti tshamela na tifoni ni va vonini siku rin'wana ni ri kun'wana va kha va ti tlangela va kha a xilongolo xa ngu-7 ti tiya hinkwato sweswi swo kutaniya mavabyi lama ma ha ri kule no hela ma vava nkulukumba makaxule gana hi ta bula na vona ku nga ri khale na vo hi twa ku loko xiyimo xi titani va ri yini hi mhaka leyi ya timhaka ta ku va vanhu va kha va ringeta kumbe ku kha ku vulavuriwa hi timhaka leti ti fambelanaka na timhaka leti ta ku gembula leti nsukusuku kambe ku gembula loko ni la ta tirhisa rito ra Xitsonga ra kahle a ni fanele ku yini ni pfuneni nsukusuku i le ka Pensouth ya kambe ke a hi ku tumingisana mina 0860002543 un'wana wa lava nga komba lowu ni kha ni tirhela ka Munghana Lonene FM ku ri swi vula ku se i khale ni kha ni tirhela swi lava munhu a suka a tirha kun'wana hi ku se i tirha na loko zi kuma ntirhweni khi tirha na vanhu va ku va matimu va nsuku ivi swi twisisa ku no swi vula ku kuma vito lama se swi vula sweswo ku se vanhu lava yi vulavulaka na vona va ma yi vo makako se i timhaka to toleto mingiselo Munghana Lonene FM 0860002543 na va ku twa ku mi angula mi ku yini ka mhaka yoyoleyo a hi tekeni na vayingiserinyana hi ta kota ku bula na tatana Makaxule Gana kambe ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi May 20 Best Xitsonga album EP of the year hi lava va yimela ku langwa Shongi Shibuya Ntombi ya N'wagaza Mananina Silamphaka ni ta humelela Soli Makamu rirhandzu ra timovie Bliss Boy Fanaka Gaza J John the Big Baby Xitlhavi Mr Post munhu un'we ntsena DJ Mumba magoji mambirhi Tammy Boy ndzi tlangela mani
nje Isawatiko ndzi hlawule yena. ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito album na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. ku vhota swa pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #SMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Hari eka gondzo ro ya eka SMA20. Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na Masingita Group of Companies va tlangela khumo malembe ya Masingita Crossing hi ti 1 Hukuri 2025. La hi ku khomele vunyanyuri byo pfumala ntanga. Munghana Lonene FM Top 30 na ti-Miss ta Xitsonga ti ta ku haxela tweet. La u ta tlhela u nyanyeriwa hi tinqambi leti landzelaka. Mercy the Boss, Daniel Brothers, Ruza the Rose, Side Free, Metro Beats, Ntombi ya Wagaza, Dr. Macheke, Banyati, Oscar Makamu, vanhu va Mtakaro. DJ Noti SA. Leswi hinkwaswo swi ta sungula hi awara ya 10 nimixo ku fika hi awara ya 6 ni madyambu. Munghana Lonene FM u seketela vadyondzi eka nkarhi lowu wa swikambelo. #60 matimba ya xiyanimoya. #SMA20 matimba ya vunanga. Munghana Lonene FM magombangela. nakona ku Africa wa vulavula 35 minutes ntsena ku bila awara ya 12 nteri dawa ku nga ri khale dawa ka hi bula na tatana Makashulegana tanihi xirho xa huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga kusuka ka nhlangano wa Rise Mzansi hi bula na vona laha hi mhaka i un'wana wa va swirho swa hi tshama hi bula na vona hi timhaka letiwani kambe swi tikomba nge ti va vilerisiwa hi ndlela leyi swilo swi fambaka ha kona ngopfu loko swi ta ka timhaka ta hi laha swi navetisiwaka ha koho timhaka leti ta ku gembula leti timhaka leti ta ku ta ku bamadayizi leti timhaka leti ta ku beja leti vengeri swi le ku vekeni ntshikelelo swinene na le ka vantshwa tshame hi vulavula hi swona na ku lava va tirhaka hi mabindzu lama veri heyi boyi kelela kunene mali mi le ku bejeni van'wana mi le ku bejeni ka swinchinana swo ka swi nga ri nawini a swi zangi swi venkeriwa ku mi ta wina na siku na rin'we kambe mi le ku bejeni se ni lava ku hi bula hi yona mhaka yeleyo sweswiwani kasi yin'wani mhaka leyi ku nge le ku buriweni hi yona ya timhaka leti ta ku loko vatirhi va kha va kayakaya va kutana ma vona maphorisa va le ku nyikeni vumbhoni ka va madlanga commission minhlangano ya vatirhi yi ri yini loko swi te tani yona yi nghena njhani ka swiyimo swa muxaka lowu i xo xin'wana xa vunharhu va Action SA va vulavula hi mhaka leya na hina hi nga vulavula hi yona hambi ku ri tolo ya timhaka ta swandla swa vaholobye ku a va pfuni nchumu se ni lava ku hi vulavula hi timhaka ta tinharhu hi twa ku n'wimi angula mi ku yini nomboro hi leyi 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 tsundzukani kandziyisa wan'we wa rito wu nga hundi minete mi mavaka ko swi ta ndlisa sweswo hi kota ku famba swin'we mina na n'wena kambe ni ta ri teka riqingho rerani endzhaku ka leswi loko u ehleketa leswaku a wu fikeleri muyimeri ehleketa nakambe clientele legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra clientele legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili nakambe clientele legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 clientele general FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo nxavo wa le hansi wa ximun'wana kusuka eka Top T se wu sungurile antswisa yindlu ya wena hi tithayilisi ta Makoya Stone kusuka eka 7990 per square meter tixawara kusuka eka 1749.90 na 2x20 liter ivende ya PVA hi 599.90 ntsena xava exitolo xa hina kumbe hi online tsutsuma sweswi nxavo lowu wa le hansi wo fika emakumu hi ti 2 ta November 2025 u nga kayeli Top T ntsengo un'wana na un'wana i wa le hansi ku na swipimelo Cylinder Specials, month end specials eka Cylinder Specials, Build it Mkhuhlu, Graskop,
na Thula Mahashi hi ndlandlamuxe nongonoko wa special vhiki leri. Tanani mi ta dlemulela ti-wheelbarrow, semende, mavanti, ti-water tank na swo tala hi kaya ra wena ra swo aka sweswi ku fika mahelo ya vhiki leri ntsena. I special month and specials hi mbukuto ku siya na cinci eswikhwameni hi le Mkhuhlu, Graskop na Thula Mahashi building cylinder specials. nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM 0860002543 a hi tweni mingiseri hi twa ku yena i khomete hi timhaka hi ku mina na yena hi la Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hello mingiseri nhlekani Nhlekani Prophet papa Nalashu ayi va voni minjhani buti awa ringeta a khensa n'wina mi ri mina ni ri no ni hleketa ku xivutiso xa n'wina xi kahle mara no hleketa ku maybe xivutiso lexi hi fanele hi vutisa ku sungula i ku xirhambo a xi fikisiwini ka tona ti-union ke masunguleni hi ku a ni van'wani a va fiki va na taka loko mi kha mi ta hi tlhelo rero hi ku swi vula ku yi sukile ya mina n'wina la van'wani a va ni nga mi nyika xikombiso hi vanhu lava va vulavuriwaku kwalaya vo yimisa voko ku mi ni lava ku hlamula mi ni lava ku nghena mina ni na ku pfumela ku na vatirhi na vo a va ta lava ti-union leti na ta lava ku la ku yimela vanhu va hina loko va nyika vumbhoni lebyi la ku va nyika vumbhoni lebyi ri koho a mi swi voni ya mi nge ni hlamusela so yi kona yin'wana ya ti-union leyikulu kwala leyi organizer kwala xiphoriseni leswi hina information leyi nga yi kumaka vona i ku va ta yimela nkarhi wa kahle hi ku loko timhaka to la ku tsutsumela ku la ku nghenelela ka swilo bracket nkarhi wun'wana mi hela mi kuma ku mi hela mi compromise ti-process mara endzhaku loko mi ta va mi langute mi tshama mi languta and then mi ta na vuhleri bya n'wina then hi nkarhi wa kahle hi kona laha mi nga ta kota ku mi kota ku fomenta kumbe mi hlamusela vonelo ra n'wina ra timhaka hayivo kambe i ncini xi endlaku ku nkarhi wo va wa kahle nkarhi ku va kahle i ku va commission yi heta ntirho wa yona then loko va media vo suka va lave ku hlangana na tona ti-union union ku yi nga ta kota ku comment hi ku mara mi nge ni kombisa bracket va ve kona lava va nga la ku huwela a xitejini loko timhaka leti ta ha ku sungula va la ku famba va karhi va ahlula vanhu lava ka ku vulavuriwa hi vona va ku ne mani i kahle mani a nga kahle mara ku swi kahle ku nkarhi wun'wana union yi teka backstage yi languta ku endleka la yini hi ku loko mo la ku teka mi teka timhaka to mi famba mi commenta ka ha ri eli swi va na danger hi ku a ni hi tsundzuka bracket ku swilo leswi pfaku swi kha swi vulavuriwa ka commission it is not tested na twa van'wana va kha va ku witness A from A to C swilo leswi va swi vulavulaku ya swa tikomba ku ku na swin'wana swi endlekala mara a hi tsundzuki ku swilo leswi vulavuriwaku evidence yin'wana na yin'wana leyi nyikiwaka ku ya hi xinawu yi fanele yi ya testiwa ene ntiyiso yo mhaka vanhu vo fana va commission yi ngopfungopfu leya madlanga yi kha yi kombisa timhaka ta ku yi ta va na ti-face tinharhu loko ni nga hoxisi hi mhaka ku ta va na lava va lumbiwaku va nga ta va ta ti hlamulela ivi ku va na ya vunharhu ya ku lava ku vona ku loyi a vulavula so hi wihi ka lavambirhi leswi ku nga ndlelo ra kahle sweswi wa mara leswi ni nga swi lemuka i ku ka hina hi ri vahlaleri kumbe hi ri ti-viewers kumbe society at large vanhu vo tala lexi xi vulavuriku ku sungula hi lexi va xi tekaka bracket that's why na tsundzuka ku na mavhiki nyana mambirhi manharhu loko ni nga hembi ni vuye ni nghena ni ku timhaka leti ti nga famba karhi ti vulavuriwa hi general Mkhwanazi as much as ku ri timhaka to i famba karhi a la ku humelerisa leswi nga tumbela kambe a hi hinkwaswo leswi mi kumaku leswi a swi vulavulaku ku swi nga ntiyiso hi swi vone yini na endzhaku loko a famba karhi a lumbeta munhu wo fana na the former general national commissioner Bekicele ivuye a tisola a ku ikombela ku khomeriwa mara ku khomeriwa ka yena a nga ha yi la a nga ha vika ni press conference wo tsala WhatsApp kambe leswa kambe naswo ku nge vi ntiyiso ku a nga swi vulanga press conference swa ku vanhu vo fana na va general Bekicele va kume mali ka Khet Matlala i swi vulavule ka commission i swi vulavule ka commission mara timhaka to fana na timhaka to thyakisa vito ni no vula ku laha a swi hi yo mhaka van'wani va swirho swa palamende va kha kombisa ku kumbexana i va fanele a vitaniwa a ta kota ku ta a ta vulavula hi yoho a ta kombela ku khomeriwa kwalaya a nga swi vula kona
no vitaniwa a nga ka nga vitaniwa a ni ma vona ku loko mo languta commission leyi loko ni yi langutini na ku teka society hikokwalaho ka yini ku na vanhu lava yi va khomaka hi ti-glove to basa timhaka leti ni ti vulavulaka leswaku ku ya hi n'wina a fanele a vitaniwa ende a ku fanele ku va timhaka leti endliwaka hi xihatla loko la i fambaka yi karhi yi thyakisa munhu vito i timhaka tin'wana leti to ka ti nga pfumeleriwiki hi nawu i nge swi ve kahle swinene ka commission ku after masiku mambirhi kumbe manharhu then va n'wi sanction a ta hlamusela a kombela ku khomiwa a kombela ku khomeriwa kusuka ka general vana mi kuma ku a general ntsena a nga onhiwa mabito endzhaku ka loko lava van'wana va nga ta va 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 nyika ti-testimony ku ya hi leswi a va karhi va lungetisiwa hi swona mi nga kuma ku na van'wana kambe a nga ta lava ku khomeriwa ka vona ma yi vona bracket na mithu so loko ni yi langutini vhela kwaleya ni nga ze ni mi hlamusela hi yona bracket ni ku timhaka letiwa loko ni ti langutini ku na timhaka to lwela matimba endzeni ka xiphorisa ande timhaka leti ku langutiwe ti-position timbirhi one ya national commissioner fane masimula i ta va a karhi ya ka retirement very soon two ku na ya general libya loyi a khome hawks i timhaka ta tipolitiki so vanhu ko va ku a ni lexi xi vulavuriwaka hi media vanhu va ya teka xona a nga yi va analyze va observe va languta ku kambe la ku nga va ku kha ku luriwa yini kambe media a yi vuli musi ku mi nga analyze no media a yi vuli mara a ni vanhu mandlele ya hina na matekelo ya swilo ya hina a ma fani nametweni inkombratet kheseli bota wa mina 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula yimane hi pfa hi gadzela ni teka tatana makashule gana tani hi xirho xa huvo yo endla milawu hi bulanyana kantsongo hi mhaka leyiwani yi tikomba yi ri kusuhi ngopfu na vona nkulukumba lava ya va vava vilela yini hikokwalaho ka yini swi mi vava ni vona vuka mi tsala what kind of a country have we become hi leswaku wa swi vona ku swa n'wi vava nkulukumba loyi i ri nayo wa vuntlhanu ku nga munduku i lava ku yana hi mahlweni mhaka leyi a hi tweni kahlekahle hikokwalaho ka yini a vilela hi ndlela leyi tatana gana nhlekani mi amukereli ka munghana lone nhlekani khalanga minjhani pfukeli hi nga vona siko a khensa swinene a hi khale ngopfu hi vulavule hi mhaka leyi mina na n'wina kwala moyeni na vayingiseri yi tikomba yi kha yi ala ku hela tolo ni voni mi kha mi vilerisa hi ku kumeka ka ti-voucher leti ku ta ku beja ku olova ku onge tivhengele rin'wana na rin'wana na leri a wu nga hleketi ku ri nga nghena ka timhaka leti ra rose ra xavisa ivi xa vumbirhi mi tlhela mi lerisiwa hi timhaka ta swinavetiso ni mi vona ku swa mi vilerisa hi byela ni vayingiseri ku kahlekahle hikokwalaho ka yini mi tikomba mhaka leyi ya ku gembula leyi yi mi tshikelela tatana gani no na khensa khalanga mhaka leyi ya gembula khalanga ya ona yi tisa vusweti tikweni yi tisa hlupheko yi kombisa vo tala mi lava va nge hayi me loko ni tlanga na wina loko swi ya masiku ya nkarhi ya mahlweni swimalana leswi u nga ta ku u swi winile swi ta tlhelela la swi humaka kona na ku ri loko na va World Health Organization khalanga va te gambling addiction i vuvabyi bya mihleketo ku ri it's a mental health disorder and leyi yi endla ku ri yi endla yini yi endla ku ri ku na van'wanyana lava ku va ku na va commita suicide va tidlaya van'wanyani va loko va ri mintirhweni a va ha vi productive hi ku mihleketo ya vona yi tshama yi hlekete swoho swa gambling van'wanyani se swi vona na swiviko swi kombisa ku ri no na machudeni lava kumaka ku pfuniwa hi NSFAS so munhu la kumaka ku pfuniwa hi NSFAS yi komba ku ri no vatswari a va fikeleli ku ri va nga kota ku badelela tidyondzo ta le yunivhesiti mara machudeni va teka mali liya ya NSFAS va yisa va ya gembula leswi endlaku yini loko munhu muchudeni a ri tlilasini a nga ha koti na concentrate hi ku mihleketo ya yena yi tshama yi hleketa swa gambling so yi ta tshikelela ende yi fike laha ka ku ri no yi sungula ku tshikilela na swa eka ndzawulo ya rihanyo ku ri public health care
se a ni loko munhu se tanihileswi addiction khalanga ni ku ri addiction hi chanana hi nga swi vula hi mara addiction ya ku no loko munhu a nghenelele ngopfu a nga koti ku huma so u lava rehabilitation and ti-rehabilitation a ti talangi kokwalaho hi lava ku no ku va na ti-reforms leti nga koho ka industry leyi and mundzuku eparlament mavandla hinkwawo ya tipolitiki va ta va nkarhi va kombisa ku ri va yima kwini hi mhaka leyi i va mani va nge no a ku tisiwe ku cinca ka ndlela leyi industry leyi yi regulatisiwaka hi swona la South Africa i va mani va nge no swilo a swi tshami hi ndlela leyi swi nga yoho ya ku no vanhu va yisiwa evuswetini hi mhaka ya tikhampani leti ta ku gembula tikhampani ti komba ku tindle mali ya kahle eka lembe ximali leri nga hundza kambe xivutiso ku ta va ku van'wani veri timhaka ta ku gembula swa va pfuna hi mhaka ku ha mintirho se va kota ku hanyisa mindyangu ya vona sweswo swa ku tani a mi swi voni sweswo va nga va ri koho vambirhi vanharhu lava nga ta ku no va wina loko va tlanga mara vo tala ka vanhu va lahlekeriwe loko tikhampani leti hi khalanga a ti telangi la ku ri maAfrika-Dzonga va ta kota ku wina xo sungula mi vula yini gala kwalalo vanhu lava va byeriwa ku va ta wina vanhu lava mira swi telangi swona va mi byela ku ri mi ta wina a mi nge loko a ku winiwa a ti nga ta endla 75 billion rand hi profit loko a ku winiwa profit leyi yi endla hi ku vanhu vo tala va le ku lahlekeriweni ka mali vanhu vo tala lava va kumaku va holaku social grant mudende na yini va le ku lahlekeleni ka mali that's why tolweni nyana hambi CEO wa Pick n Pay a kombisa ku ri hey swilo sweswo onhakile vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga mali leyi a yi fanele ya xava swakudya a ya ha xavi swakudya mali leyi a yi fanele yi xava timpahla a ya ha xavi timpahla yi xavela vana timpahla mali leyi a yi fanele yi badela ti-school fees a ya ha badeli yi endla ku ri vanhu va tshama va ri kwini vanhu va tshama va ri swikweletini swi yisa kwihi sweleswo hi ri tiko ku ri maAfrika-Dzonga lava tirhaka namuntlha kunene hayi rini khalanga ku hume xiviko lexi kombisaka ku ri yini age group ya 24 to 44 vanhu lava tirhaka va tirhisa mali ya vona ku gembula ku tlula mali leyi va yi tirhisaka ku xava grocery na ku badela swikweleti swin'wanyana vava leswi vanhu va lahlekela hi tiyindlo vanhu va lahlekela hi mindyangu hikuva va ngheni i xingungumana xo lexi i xingungumana xikulu kambe yi khomeni kwalani hi ku na ku ndanyama na vhengeleni i vhengele ra minete na half na va ku hi kota ku pfuna ku hi swi hambanisisa ku yini hi ku na n'we tanihi varhangeri va hina mi hi nghenisele na swilo swo fana na loto xikombiso na swoho swi na mpfilumpfilu swin'wana swi katsa na vukungundwani se hi ta huma njhani loko ve na n'wi mi hi nghenisini mi ku hayi no a tikweni ha pfumela ku va na leswi ku va na leswiya mi ka mi swi tiva ku a swi telanga ku hi ta wina kambe ni khomeleni tani ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka ku hi hundzela ku na supamakete yo chipa ku tlula USave leswi swi vula mimbukutelo yo tala eka swimakiwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 400 gram ya Lucky Star Pictures in tomato sauce kumbe in chili sauce hi 24.99 na 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal hi 89.99 ntsena mimbukutelo yi kumeka ku fikela hi 9 ta November u nga kayeli eka mimbukutelo yo hlamarisa na swo tala ntsena eka USave laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga si hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku
ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela intlhanu timinete ntsena ku nga se ba bove ya ka yona ku nga se ba awara ya 12 na ri ku vulavuleni na xirho xa huvo ya endla milawu ku nga tatana Makashulekana hi bulala na vona hi timhaka ta xiphiqo lexi ku vulavuriwaka hi xoho lexi xi khumbaka timhaka ta hina ta ku gembula hi ndlela leyo ku na n'wana tatani Gana na khesiri swinene ku va mi ni khomele riqingho rorolero ku va hi ya amahlweni ku na nkulukumba wun'wana a nge ri khalanga leswo gembula swi na vusathani butpet hi swin'wana leswi swi engetelelaku vugevenga laha ka tiko ra hina loko munhu a gembula a nga khomi i ya ku yiveni kumbe a ya khoma nkuzi botpet kambe mhaka leyi ya ku i vusathani tatana Gana n'wina mi ri yini Khalanga that's why ni ku no xo lexi xi ngungumaka loko u za u nghena hala ndzeni ka xona loko xi nga si heta mali a ku tshameki van'wanyana lava ni vulavulaka na vona na va ni endla maybe TikTok live ni vulavula ka social media van'wana va kombisa ku ri va lahlekeriwe hi timiliyoni va karhi va gembula and se za swi fika laha ka ku ri no loko se yi herile mali ma vona mali leya muholo loko yi hela vanhu va ya kwini va ya ka machonisa va ya ka machonisa va lomba mali va sungula va lomba mali ka maxaka na vanghana hikuva va tshama va luza va ya ka machonisa va endla xikweleti munhu u dlina a tshame ehenhla ka xikweleti xa ku ri a xi badeleki kambe ni byeleni munhu a nga ya ka machonisa tatana Gana a yela ku a ta kota ku ya xava voucher kumbe a ta kota ku beja Khalanga va hanya koho ka machonisa va lava ku beja vanhu va beja hi overdraft ya le bank vanhu va beja hi credit card ya le bank phela loko u tirhisa overdraft ebank u tirhisa credit card hi wo machonisa yolowo ntiyiso so munhu a nga ku hayi no mehe a ni ka machonisa wa le maleni me ni ya ebank u ya bank u ya endla vanhu va endla ti-personal loan va endlela ku gembula ku na swiviko Khalanga swi ngenaku ma swi tiva na n'we kumbe mi vulavula na swo va ku no ma-Afrika-Dzonga mali leyi va yi kolotaku yi le henhla ngopfu na ku ri no ma-Afrika-Dzonga a ku na culture leya ya ku veka mali so ti-gambling companies leti ti endla yini ti teka yoho mali leya ku no u ya lomba bank mali leyi tswalaka ya ti-interest yi va yi ri ya le henhla munhu u dlina endleni hikokwalaho van'wani va dlina va tisungile ni salele timinete timbirhi n'wina mi vulavula timhaka ta ku mi ta ya ka huvo yo endla milawu mi fika mi vulavula hi swona mavandla yan'wana ya ta tikomba loko ku ri ku ya tiyimisele ku sirhelela maAfrika-Dzonga ka xingungumani lexi kambe ku hundza kwalano ke hi huma njhani la tatana Gana so hi fanele hi hunguta mhaka ya swinavetiso ti-advertisement hi fanele eka mali leyi tikhampani ti yi tirhisaka loko ti navetisa ku fanele ku va ku no 40% yi fanele yi endla leswi hi vulaka ku no yi fanele va educational responsible gambling because xin'wanyana lexi xi endlaka no vanhu va kuma va nghenile hi ku no nkarhi hinkwawo u tshama loko u ri foni ni vona va ku u nga wina 100,000 u nga wina 10 million u nga wina veri va lava mali ya wena xin'wanyana hi laha ku ri nona tax leyi yi baderiwaka yi tlakusiwa ya ka 8%. Mali leyi yi nyikiwaka lava ku no a ne ku na fanele ku va na ti-rehabilitation hikuva se already ku onhakile ti-addicts ti tele ta gambling hi ku ri ti-addicts ta gambling ti tale ku tlula ti-addicts ta nyawupe eSouth Africa. So ku laveka ti-rehabilitation ku ri no vanhu va ta kota ku tlhelela va va productive
emintirhweni na le swikolweni hikuva a ku na tiko Khalanga ni vurile na last time ku vulavula yeah a ku na tiko leri nga ndlandlamuxa ikhonomi ya rona i tumbuluxa mintirho hi ku gembula mali leyi nga na yona a ri kona la misaveni tatana gani leri nga ta ku no tikhampani leti ti ndlandlamuxa ikhonomi vaakatiko va Afrika-Dzonga va na mintirho hi mhaka ya gambling hi ta ku endzhaku ka malembe mambirhi hi ku maAfrika-Dzonga va lahlekele hi ti-trillion na ti-trillion ta tirhandi ti-gambling companies ti le ku hlekeni ti teka mali ya kwala va Dubai na va kwini ku dyiwa mali ya ti-grant ta Afrika-Dzonga leti a hi ku ti ya pfuna vanhu ku ri va kota ku tihanyisa a hi yimeni swin'we Khalanga nemetweligana khenseli swinene mina ni ta kombela ku nkarhi mun'wana loko na pfa ni hlangana na n'wina ka live siku mi tiva ku ma nghena mi hi byela hi ta byela na vayingiseri va ta kota ku nghena va xiphemu hi vulavula hi pfunana hi anamisa miehleketo ku ya mahlweni kambe na khensa swinene gani na khensa nghena namuntlha hi 7 o'clock ka TikTok okay no ni mi twi inko makashule gana ba suka ka Rice Mzansi n'wemiri yini mara kahle ayeni mahungu ya misava ne na mani Nkosinathi Chauke hi ndlela leyi Eloy Trishana, Fleetfontein, Musina, kuyafika e-Bay3. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makombandlela. Hlayisa vutomi bya wena na bya van'wana hi ku teka nkarhi u yingisela switsundzuxo no landzelela milawu ya le magondzweni. Munghana Lonene FM u tlangela na wena n'hweti ya vutleketli #hlayiseka emagondzweni. Munghana Lonene FM, makombandlela. Ungayelelesi eka Afrika wa vulavula. Loko maphorisa ma kha ma tirha ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyi wona va n'wi kume na swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeka na tinhundzu to yiva hina lava ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni mi swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma swisisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swa botsite loko na ta nyika van'wana nkarhi a South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi na muhumelerisi Ncindana va lava gane va nga ku vulavuleni va vulavulaka hi timhaka ta gambling ku ri vanhu va le ku safareni gambling swi tele ngopfu leswi safarisaka vanhu kwala misaveni tithavhene ti left and right vanhu va hola va dya timali tithavheneni va nwa byala va nga heti visiku hinkwabyo tlherisha va nga xavi swakudya van'wani va nghene swikweletini ka machonisi hi ku lomba byala a tithavheneni va lomba mali ya machonisi va xava byala sweswo avo va busy na ku gambling yi heta mali yi hetela vanhu mali vanhu va addicted hi gambling van'wani va wina ka yona gambling yaleyo because South Africa yi hava mintirho van'wani loko mo va kuma siku rin'wana avo vanhu va nghena va vulavula va ta mi byela van'wana ku hi maketi ti-room hi kha hi nga tirhi mali ya gambling se lava nga ku dyiweni va dyiwa lava winaka va wina na vona va tise lotho hi ku lotho va dya ka yona vanhu va government yi va ndlela tifund a va gunguli yona ko Rixile Botpet na muhumelerisi Ncindani loyi xikalaviti kusuka kwala ka Jilongo la ta kombela ku nghena hi le ya gambling Botpet le ya gambling a yi kahle ya onha ende yi onheli vanhu vo tala ngopfu ni un'wana wa vona na tiva mara xi lexi endlaka ku gambling yi va hi ndlela leyi i ku pfumaleka ka mintirho la South Africa pfumaleka ka mintirho vusweti lebyi nga kona loko van'wana va kona lava ngo gambling a yi kahle va kha va dya mafurheni
va heta va teka 370 va nyika munhu 370 yaleyo munhu u kherisa n'wana wa yena mara u nyiketa munhu hi n'hweti kota ta ku a hanya hi yona loko na ha suka ka jilongo ni yi landza ka malamulele ni khandziya 50 rand ku sele 300 ni heta ni vuya ni xava mati ka 370 yaleyo ni sala na yini se loko vanhu loko hi ti byela ku loko hi gembula hi ta tala hi kota ku xava swilo swi enela ku ve a hi swona hi tlhela heta hi dyiwa so mfumo a wu endli plan swa tsona 370 yaleyo wu yi dlaya wu hi nyiketa swakudya wu hi nyiketa mati hi kota ku hanya hi ku mintirho a yi kona inkomu vuhlayiseki emagondzweni ya xifundzankulu xa Limpopo i xiphiqo xikulu lexi nga kona 43 wa vakhandziyi va lovile agondzweni ra N1 ka mhangu ya bazi loko 12 va love R81 ka mhangu ya xibazani timhangu leti ti hi tsundzuxa ku hlawula vuhlayiseki emagondzweni hi minkarhi hinkwayo van'wamathekisi na mabazi tsundzukani leswaku mindzhwalo ya n'wina i vutomi bya vanhu khandziyisani nhlayo leyi nga pimiwa chayelani hi vukheta landzelelani swikoweto swa patu wisani loko mi karhele tiyisisani leswaku mimovha ya n'wina yi ringanerile ku va apatwini mi tsundzuka leswaku gondzo ya Esterberg na Igwelo ri na nghozi swinene loko mi chayela aka rona vatirhisi va patu a hi veneni na vukheta loko hi chayela kusuhi na tilori na mabazi ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki a Limpopo yi kombela vatirhisi va patu ku rhangisa vuhlayiseki bya le magondzweni amahlweni arrive alive nguva leyi endla khisimusi leri va ro hlawuleka no tlurisa kun'we hi spa na ti-super savings ku fana na 6-pack ya ti-1 liter spa long life full cream low fat kumbe fat free milk hi nga katsi na lactose free hi 89.99 ntsena u hlayisa 17 rand ti-spa rewards kumbe 2-ply spa toilet rolls phaketi ra 18 hi 99.99 u hlayisa 44 rand ti-spa rewards mintsengo yi kumeka kusukela 21 october ku ya fikela 9 november 2025 loko xitoko xa ha kumeka ku na swipimelo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kamukela rona NFM kombandlele ka kwaxela twix suka studio 2 namuntlha ku simekiwe va yi vitana Limpopo Investment Conference ya masiku yambirhi ku nga namuntlha na munduku se yo mhaka hi la vutato kahle ku endleka yini le at the ranch hi le vupela-dyambu bya doroba ra Polokwane hi le ku nga na Matilda Joke wo suka a Valdezia ko pfumala mati a River Plus ko pfumala mati na network Hello Matilda, yes, nakubona tshame hala ka holo. Hala kuna nyangwa. Nyangwa xivulavuri xi nyangwa wo basa. Xivulavuri xi nga va xi ri ka xivoko ra ximatsi kumbe ra xinene. A kumi mahlweni. Malungu wa mina. Lave ku vula sweswo. Yara Matilda. Ni khensa swinene muingiseri wa Afrika wa vulavula kambe sweswi nga ku vulavuleni ni na HOD la ya Lidet ku nga dokodela Borathumbo Dr. Rathumbo i nhlikani na ku va hi mi amukela eka Munghana Lonene FM. You can see siku ra n'wina famba njhani? siku la hina ri famba kahle it is living to our expectations. We had hoped that we're going to get around 520 people attending this investment conference physically. They are here and online or virtually we've got more than 1,300 people attending. And this is the fifth installment of the Limpopo Investment Conference. How is it different from the fourth previous conferences that you have had? Well, the difference is in terms of the numbers and the quality of people who are attending. We always have the annual target of 120 billion, which we must get in terms of mobilizing investors, in terms of our key sectors of the economy. The target has not changed. It's 120 billion again. But I think what is important is that we are going to surpass that. In terms of the investments that are coming, largely you will find that they are in energy, the vast proportion, they are in public infrastructure, they are in mining and real estate. So these are the key growth sectors in economy. And if those sectors indeed, those investments are realized or implemented, they will be the key enablers to make sure that Limpopo economy grow more than it has done in the past years. You know, different speakers, you know, they spoke about the SEZ with the socio-economic zone. And how do the youth and people of Limpopo benefit from such conferences?
Yeah, they will benefit as a result of the programs or projects that will be implemented in the special economic zone. We have got 2 special economic zone. One is Musina Makhado, one is Fitakho-Motubadze in the east in Sekhukhune. Now, as you implement this production infrastructure for metallurgy industry, the production of stainless steel and grey steel, it is important that you then build internal skills from the local economy of Limpopo so that these skills, because they will be demanded by the industry, people are employed. And therefore, it means that people who will have gone to colleges getting artisanal training and otherwise will then have an opportunity to participate in the production of steel. Similarly, in Fitakho-Motubadze, it is focused on the platinum group metal beneficiation, the development of battery fuel cells such as lithium, the auto catalyst from platinum group metal. And even there we are looking for the skills that are similar, high-end skills, and our colleges who train people in partnership with us will then ensure that they increase the pipeline, and people who are trained rather than roaming the streets will then be employed. But also business people will then benefit because as these bigger industries are investing and implementing, they will get an opportunity in terms of procurement and otherwise, and the coexistence between small business as well as big business. Today is day 1 of the 2 days of the Limpopo Investment Conference. Let's talk about tomorrow. How will it be different from today as we wrap up? Tomorrow is the finalization of the program. It will run up until midday. We will finalize the panels. As you know, we've got panels in terms of the key sectors of the economy, 5 panels. So today we'll have 3, tomorrow we'll do the last 2 ones, and then we'll move to the testimonials of those who have pledged in the yesteryear, the third from the first installation. We'll have testimonials in terms of investment pledges that have been realized. People or investors will then speak themselves in terms of the video. And then lastly, we'll announce how we have fared or how we have done in terms of the pledge of 120 billion. And that will be the end of the conference. From there, as a government, we then follow up to make sure that if there are bottlenecks in terms of implementing this investment, as a government, an enabling government, we make sure we unblock that so that we implement. Thank you so much. You can see. Mengsaramgana lo nene FM erika re burisana kahle lana head of department ya leaded kunga dokodela Rathumbu lavana bona banga xiphemu eka siku ra namuntlha erika re languta conference leyi nga kona ya Limpopo Investment Conference va twini ku masiku mambirhi namuntlha siku ro sungula laha ku nga ta va na ti-session ta ku hambanahambana kambe ka siku leri ra mundzuku ti-session ti ta va kona kambe ti nge teki siku hinkwaro laha ku nga ta va na swiboho swo karhi leswi swi nga ta va swi ri karhi swi tekiwa kambe sweswi ni pfumeleli ni teka tintambu ni ti tlherisela a studio 2A eka nongonoko Africa wa vulavula palamende ya rixaka na Khalanga Pat Mathebula inkomo cancel tili swinene tata sweswo mingsaramgana na FM Matilda ciao b ciao chakalaka ciao hinkwaswo a ta twiksekada a the ranch laha ku nga na ntirho lowa wa investment conference leyi nga yikweni mahlweni tsundzuka yi lulamisiwe hi xifundzankulu xa Limpopo hina hi ta ku va vuya na yini loko se va vuya ka investment conference yoyeleyo ke kambe sweswi a hi yeneni mahlweni hi twa ti-voice note ku na voice note leya ni nga yi twa leya ya le Jilongo leya ni ta tlhelela ka yona na ku tlhelela ka yona ni nga se andzhaka loko ni vuya mavhengeleni na ku tlhelela ka yona ya le Jilongo hi ku hileswaku i nyikiwa 370 i suka Jilongo i hakela 50 rand iya i sala na 320 hala telefoni xa ana mati i vulavule mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu nkulukumba luya ya nkoka ngopfu ni ta mi twisa yona ne kambe hi sungula ni hundza laha Cylinder Specials, month end specials eka Cylinder Specials. Build it mkhuhlu, Grasscop, nathula mahashi. Hindlandlamuxa nongonoko wa special vhiki leri. Tanani mi ta dlemlela ti-wheelbarrow, semende, mavanti, ti-water tank na swo tala. Hi kaya ra wena ra swo aka. Sweswi ku fika mahelo ya vhiki leri ntsena. I special month end specials. Hi mbukuto ku siya na cinci eswikhwameni. Hi le mkhuhlu, Grasscop, nathula mahashi. Build it, Cylinder Specials. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi
ri xile botpet na muhumelerisi Chindani loyi xikala vito kusuka kwala ka Jilongo la and ta kombela ku nghena hi le ya gambling botpet le ya gambling a yi kahle ya onha and yi onheli vanhu vo tala ngopfu ni un'wana wa vona na tiva mara xi lexi endlaku gambling yi va hi ndlela leyi i ku pfumaleka ka mintirho la South Africa pfumaleka ka mintirho vusweti lebyi nga kona loko van'wani va kona lava ngo gambling a yi kahle va kha va dya mafurheni va heta va teka 370 va nyika munhu 370 yaleyo munhu u kherisa n'wana wa yena mara u nyiketa munhu hi n'hweti ku kota ku a hanya hi yona loko na ha suka ka Jilongo ni yi landza ka Malamulele ni khandziya 50 rand ku sele 300 ni heta ni vuya ni xava mati ka 370 yaleyo ni sala na yini se loko vanhu loko hi ti byela ku loko hi gembula yi ta tala hi kota ku xava swilo swi enela ku ve a hi swona hi tlhela heta hi dyiwa so mfumo a wu endli plan swa tsona 370 leyi u yi dlaya u hi nyiketa swakudya u hi nyiketa mati hi kota ku hanya hi ku mintirho a yi kona inkomu matsolweni nkulukumba Gana va vulavula mhaka ya ntiyiso kwalani leswaku beja leswi swi hi nghenele matsolweni a ka ha humeki ya a ka ha humeki hayi xikwembu xi ta swi vona mara a ka ha humeki timali ta famba hinkwato hayi ku le ku fiweni mara swi ta lungha redzi va bejaku ni na vona va ni tirhaku na vona va horile wa vumbirhi mara se i phulani ku yiwa ehansi ne le henhle ku tsutsumiwa vumachonisi hinkwaswo leswi vana ve le ku rileni ndlala so hi ta ku swi yini botpet a va hunguti ku advertise mhaka leya ya gambling inkomu xiyimo xo tika xexo xiyimo xo tika kambe hina hi tshama hi kha hi ku Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahachelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko ntlonge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM kombandlela languta nkarhi 20 timela tintsena i bile awara ya 13 nongana ku Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makombandlela mungarivali ya fuku bile awara ya n'we cinca gere la ku vulavula na n'we vavanuna la ku vulavula hi rina la hi nghena vandleni hi nghena vandleni kuna vakulukumba van'wani va nga ndla vandla rin'wani va tatana Ngoveni kambe tatana Ngoveni va tiva hi vito rin'we Gandla ya va tatana Ngoveni va tatana Mashale khansela Mashale va Khosa va Mvuleni i van'wani va lava ni va tivaka lava va tekaka xiboho xa ku va vona ku Khosa very Khosini ne ya va Amosi va teka xiboho xa ku hlanganiwa ku vulavuriwa tanihi vavanuna hi kombisana leswi na leswi se na sweswi hi lava ku nghena vandleni ra muxaka wolowo ra ku hi twanana ku tanihi va xinuna hi nga hi ku ongeti loko hi ri hina ntsena hi kumana ngopfu ha twanana loko ko ze ku hindza wa xisati un'wana na un'wana la ta ti vona hi a ri yena a ri matsiva hi wo tlhariha wa kona hi anga ma yi vo mhaka kona van'wani se va hetelela va tikuma va ri tijele va le majele vanhu vo tala sweswiwani van'wani va ti sunga van'wani va hetelela va tlana vavasati na vana hikokwalaho ka mintlhontlhontlhontlho leyi va hlanganaka na yona se ni lava ku hi bula hi va ka hina ku hi nga endla njhani ku hi kota ku hanya kambe lava va nga vaxisati lava va kha va nga hi holovisi sweswo loko hi vuya mahungwini ya misava kumbe ka tlhoma ka timahungu ya misava awara ya mbirhi kambe sweswi a hi sunguleni hi twa n'we ku n'we mina yini kwala mi nga ko n'wa mi yingiseri hi loyi nhleka
ngara ni pressang kahle ya se ni presse ko nhlaka ahe minjani papa mina hi pfukile minjani n'we hi pfukile khalanga akensa swinene papa ni nga si nghena la ni la ku vulavula hi leyo gembula leyi ni kombela ku ri ni suggesta swin'wana ku ri hi vulavula hi leyi ya ti-tender mfumo wu gembula hi ti-tender leti ti hi vavisaka tanihi tiko loko ho yi vulavula kahle mi ta swi vona leswaku i gambling yin'wana leyi mfumo wu gembulaka hi yona se swa lava ku ri hi vuyisa la xikarhi kumbe laha hi tisa la hubyeni hi ta vulavula hi yona mi ta yi vona leswaku i ntiyiso mfumo wu le ku gembuleni leswi wu endlaka swona hi ti-tender leti hi marito man'wana n'wina mi ri yini mi ri hi va na nhlokomhaka hi ku yini hi ti-tender hi vulavula ku ri a hi yimiseni ti-tender hi teka mali leyi hi yisa ka masipala ku swa vanhu ematshan'wini ya ti-tender loko mali ya leyi va tekaka va nyika munhu wun'we loko wo teka mali leyi va ku hayi kumbexani mi ni nikini xifaniso xa ku mi lava hi vulavula yini ta swi vona vhiki leri tako kambe sweswiwani nghenani ka mhakeni leyi mi vulavulaka yona aha ya sweswi a ni la ku vulavula hi leyo gembula leyi leswaku a ni la ku tsundzuxa vamakwerhu lavan'wani ku ri lavan'wani va gembulaku vo welawela gambling leyiwani ya pfuna kun'wani loko ni languta hi maendlelo ya kona se lava vo tala lava nge va gembula va dyiwa sungulani laha mi nge te mi la ku tsundzuxa loko mo ku ya pfuna a hi ku tsundzuxa ka n'we ku yi okay ya loko ni ku ni tsundzuxa vamakwerhu i ku lava gambling leyi va nga yi tiviku va nga yi tlangi hi ku loko munhu a tlanga hi ku twa ku na ku vona ku ri va mani veri va khoma veri va yena a nga swi tivi matlangelo ya kona i ta dyiwa lero a pfumala ndhaku na le mahlweni se lexi va fanele ku endla xona i ku va tlanga leswi va swi twisisaka mi vula yini ku tlanga leswi mi swi hi ku mina ni laha ni nga tshama kona timhaka ta bolo ni ti twisisa kahle ngopfu na swi tiva ku tindlisa leswi na leswi na leswiya hi swona kambe ni nga tlanga ni nga khomi ni kha ni swi twisisi se mi vula yini ku swi twisisa ku swi twisisa leswi ni lava ku vula swona hi sweswi mi taku na swona se swi nga endleka leti mi nge n'wina ma ti tiva tibolo ti-team ku ri leyiwani yi na matimba yi ta ti ba hinkwato swi nga vi swona sweswo se hi fanele game leyi yo beja tibolo mi yi twisisa ku ri okay loko ni tlanga loko leyi ni ya tshemba yona yi nga wini swi nga endleka yi dyiwa mi tiva matlangele lawa na mi tweli nkarhi nongonoko wo dyondzisa ku gembula hi ta wu kuma siku rin'wana kambe mhaka hi yeleyo hi nga ka yona ya ku hina hi vulavula hi vulavisisi lebyi byi vonaka laha ku vulavisisi byi tiyile byi ri mina na mina loko ni tshamela na vativa ni nga vu hlayela mavito ni ku ma n'wi vona mani ma n'wi vona mani a nga gembuli na munhu a yi tshama ra ha na peni kumbe ni vula mavito sweswi mantekana enhlekani enhlekani kukhalanga kunjani hi pfukile papa minjhani hi pfukile ma akhensa i khosa ukhalanga na ungena le ya ku gembula le a gembuleni bukhalanga i nkatamani loko ni ku i nkatamani a gembuleni a va zanga va foste munhu loko o hlaya a ntsengo wa vatsongwana va nga heta xikola na grade 12 vatsongo lava va nga kuma mintirho se ku na lava va hanyaka hi ku gembula so swi ni vulavulaka na wona mina ni xave movha mara movha ni wu xave mali ya gembling mi ndlisa ku yini ku vanhu va le ku dyiweni laha handle la n'we mi ndlisa ku yini
nga ri vele ka swin'wana lava a hi humeni ka vona a ni ku va ta hi pfuna ku twisisa ku va ndlisa ku yini kambe va le ka swin'wana a hi hundzeni laha a ri eka gondzo ra SMA 20 hi ti 2 ta Hukuri 2025 Munghana Lonene FM yi ta va yi ri eMacece Resort ka Mchipisi laha hi ku tisela nongonoko wa Blathela na Matilda Chauke Chau Chakalaka kusuka hi awara ya 9 ku fika hi awara ya 12 ni mixo xikan'we na nongonoko wa Pugya hi awara ya 12 ku fika awara ya 3 na Morgan Shivambu ivi ku bazela hi Sunday Soul Session vunanga lebyo hola byo fambisana na mbilu la ku ta va na ti-DJs ta Munghana Lonene FM The G-Funk ayiki ngomeni DJ Lolo Cocktail DJ Munghana Lonene FM u seketela vadyondzi eka nkarhi lowu wa swikambelo #60 matimba ya xiyanimoya #SMA 20 matimba ya vunanga Munghana Lonene FM makombandlela enteyesi awara ya 12 i awara ya 9 ni mixo ku fika awara ya 12 ni nhlekani ku lova xihoxonyana xexo yi khomeleni mingiselome i awara ya 12 i awara ya 9 ni mixo ku fika awara ya 12 ni nhlekani nongonoko wa Lathela ku nga ta va ku ri na Chau Bay Matilda Chauke alright se hi tweni ni ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta va yimisekweni kusuka kwalano hi nghena vandleni vavanunane ni kombela hi nghena makeni hi nga jikajiki a hi ngheneni makeni hi kongoma loko mi ri koho sweswi mi nga va mfona sweswi ku hi ve hi nghena makeni hi huma njhani ka xiyimo lexi ku ongeti hohleva ni vaxisati va ta va nga ri ku yingiseleni hohleva vavasati hi vo va hi lwisaka vavanuna kumbe ha swona mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensele swinene khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani mutshamaxitulu wa nhlangano wa mathekisi u baleseriwile a lova eGauteng khomixini ya madlanga ya byeriwa vumbhoni hi Kurt Matlala na varhangeri va maphorisa mavandla yan'wani ya seketela meyara wa Joni mahungu xitalo hi awara ya 2 mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Eloise Richard Flayfontein Musina ku ya fika e-Bay3 hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM makombandlela ukayele lexi eka Afrika wa vulavula loko maphorisa ma kha ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va ni kombela mingisero ve ni kombela ta va ya xisa mahlweni leswiwani a hi tlheleleni le a the ranch hi le ku nga na Limpopo Investment Conference leyi nge le ku rhurheriweni hi xifundza xa Limpopo hi vurhangeri bya Premier Dr. Phophi Ramathuba a hi amukeleni Matilda Chauke hi twa ku i ri timhaka tingani swoswo leswi yes Matilda nkhense swinene botpet na muyingiseri wa Afrika wa vulavula sweswi nga ku vulavuleni hi na premier wa xifundzankulu xa hina ku nga Dr. Phophi Ramathuba Dr. Phophi Ramathuba i nhlekani na ku va hi mamukele ka Munghana Lonene FM inhlekani na vayingiseli hinkwavo va Munghana Lonene loko mi ri karhi mi vulavula mi yimbelerini mi ri Limpopo ti endla yini kambe ni ri Limpopo i laha vanhu va fanele ku va kona ta voya Limpopo ka Limpopo swi famba kahle ni va twile na ti-presenter minister va kombisa na statistician general mi va twile loko va vulavula na vona va kombisa ku Limpopo i laha hi byela ku vanhu ku ri i yona future ya Afrika-Dzonga hikoho Limpopo ku ri na ti-minerals ta mindzuku a hi vulavuli hi leswiya swa khale a ku ri Joni a ku ri dorobo ra golidi khale sweswiwani hi vulavula ku Limpopo hikoho ku na ti-minerals Limpopo hikoho ku ri na swilo swa ti-agriculture swilo swa ti-tourism swilo swo tala swi kona so loko hi yimbelela hi ku Limpopo a hi yimbelela makhadzina
Master KG Masutra loko i ti-ambassador ta hina ta Limpopo. Ku ve na ku wisanyana break nyana leyi nga yi teka ivi mi ya ti loloxela milenge mi ya hala ku nga na ti-stalls swi kona swo hlawuleka leswi mi nga kota ku va mi swi vona loko mi ri ka ti-stalls mi vona creativity leyi nga kona la xifundzeninkulu xa hina? Leswi hi tsakisaka swinene i ku na ti-program ta hina ngopfungopfu ta leader i Limpopo agency ya hina ni ta ku state owned agency ya hina yi kota leyi Limpopo Economic Development Agency leyiwani yi kota ku funda ti-program ngopfungopfu hi langute vantshwa vamhani na vanhu va hanyaka na disability. So ni vone va ri kona van'wani ha va tiva ku fana na luya hi nga n'wi sapota hi nga n'wi seketela ku ri a va na a endla yogurt yo sungula hi ti-sweet potato. So u teke ti-sweet potato letiya i endle yogurt namuntlha u kona lawani na yena hi n'wi vonile. Ku na vo tala lava va endlaka swilo swa ku hlamba va tirhisa ti-organic ti-hemp kumbe cannabis va tirhisa yona ku ri va kota ku endla mirhi. Ku na vanhu lavaya i lava va nga pledge lembe leri nga hundza ka conference ya hina ku ri va ta va na family leyi va tekaku avocado. A ni tivi ku vo twa mina ni vulavula hi avocado. So ka avocado liya va extracta ti-oil ta koho to mafurha laha ya koho i ya hi tirhisaku as virgin ma vona virgin oil yi kona it's for quality va yi exporta sweswiwani ku laveka ku ri va expand va teka the seeds liya ya koho va endla powder leyi va yi tirhisaku ka vanhu lava va hluphekaku hi mavabyi ya hayi va ri machukela va ri loko i tirhisa. So leswi i swona ti-innovation leti hi nga ti vona namuntlha ene leyiwani ya factory leyiwani ya ku endla virgin oil i factory leyi mi kumaku leyi a Dopeni i cool i matikoxikaya. Se ma swi vona hi swona leswi hi lavaka ku swi vona hi swi tsakelaka hi ri mfumo ku ri lava va ri lawani va ti-investors loko va famba lava va implementa ti-pledge ta vona eka matikoxikaya. Conference ya vuntlhanu ku na ta mune leti mi nga ti endla loko hi ri karhi languta leta ta mune mi nga ti endla hi swihi leswi mi ti baka xifuva hi swona leswi mi nga kota ku va mi swi fikelela? Ma tiva ku na Nkuna Crawl yi pledgiwe ka conference yo sungula yi kona sweswiwani loko ya le a swi tiva ku na molo loyi wu nga pledgiwa la wu ya wa akiwa in the middle of nowhere ka matiko xikaya. Last year ni ya officiate Premier's Hotel liya yi onwawu hi manana Madam Queen Madam Mantsakani Masiya le athoyando. Premier's Hotel yo sungula la a xifundzhankulu xa Limpopo hinkwaswo na vona va endle yini va endle ti-pledge va kombisa ku ri va lava ku tisa hotel sweswiwani vanhu va kota ku kuma mintirho. Vana va hina lava va nghenaka a va TVET college va endla hospitality sweswiwani va kota ku tirha. Ku na Lephalale va endle pledge liya lembe leri nga hundza ya ti-solar energy va sungurile ku aka. Ku na lavaya va le Begersfort na vona va endle pledge ya ti-solar hi yile hi endla swo 10 ya yona loko va sungula. Yin'wana ya ti-project leyi a ni vulavulaka hi yona i kulukumba swinene i laha ku ve na public private partnership. Rally yi pledge timali leti ta endlaku Steelport Bridge a tiva ku bro leriya ri na le 100 years mara i ritsongo. So Rally yi pledge mali na timine hinkwato ti pledge mali. Hi ta va hi pfula very soon anytime yi ta va yi ready yi pfuriwa hi kombisa sweswo. Ku na swin'wana ku fana na mfumo wu pledgile ku ri hi ta aka xibedhlele xikulukumba loko lava va statistician general va kombelela ku ri a ku na ti-crane i leswi hi swi vonaka ku akiwa at least le loko hi ya kusuhana stadium
ku na ti-crane ti busy hi aka swibedhlele ku na ti-crane ti busy hi aka theatre i tin'wani ta ti-project leti mfumo wu nga ti pledge ku na ti-project tin'wani ta mati na tona ti sunguriwile so leswi swi endla yini ku ri vanhu va ta va pledge laha loko va pledge ku ri va lava ku endla ku fana na lava va zero carbon va pledge last year hina hi ri mfumo hi kota ku languta ti-pledge hinkwato leti ti nga hi nga voni ku va na development kumbe ku na construction hava contacta hi va vutisa kasi ku humelela yini mi ta kuma ku ka van'wana ku fana lava va zero carbon va lava ku endla ti-electric charge power station kusuka le ka N1 up until a ni ri sweswiwani hina leti ta ku chela mafurha tipetrol na ti-diesel se ku laveka leti ta ku endla ta ku charge timovha leti because ku ta va timovha leti ti xavaka masiku lama ta ti-electricity ti ta chajiwa kwihi ti fanela ku chajiwa ka tona se loko hi va cheka va hi byela ku va hi kombisa ku problem i mfumo kusuka ka masipala ku na ti-problem ta tani na tani na lava va Sanral se hina hi ri mfumo hi kota ku intervene kota ku sungula ti-project ta vona so that is why hi ku hambi i lava ku endla project yi na yi la a Limpopo tana a investment conference i pledge loko i pledge swi ni nyiketa ku na mina ni kota ku languta ku hi ta kwihi hi teka stock mitirho ya koho yi va kwihi na kwihi swi hi pfuna na ku hi tiva ku swikili loko vanhu va sungula project ku fana na sweswiwani hi vulavula hi ti-SEZ ti-special economic zone so sweswiwani ku ta laveka ti-skills ka ti-industry leti to tala ti ta va ti-investa mi twile na minister va ri va ta va vona wo sungula ku investa hi ti-solar na ti-renewable energy to hambanahambana se sweswo swi hi pfuna ku ri hi languta swikili swa kona ku ta laveka swihi because vana va to vulavula ku vona a va tirhi because munhu i endle office management a ni ri office management yi wrong mara economy ya hina sweswiwani a yi lavi bookkeeping yi lava ti-artisan yi lava ti-man plumber yi lava ti-welder yi lava ti-electrician yi lava vanhu va nga nghena xikolo so swi hi pfuna ku loko hi plana na ti-TVET college ta hina hi pfuna vana va hina ku sungula le a xikolweni a primary hi kota ku va encourage ku ri va endla ti-mathematics na ti-science subject loko va endla ti-maths na ti-science swi ta endla ku ri va ta kota ku kuma mitirho khensa swinene Dr. Bob Ramatuba nkarhi wa n'wina siku ra n'wina ri ve kahle inkomo mingisira munghana lonene FM hi burisana kahle na premier wa xifundzankulu xa hina xa Limpopo ku nga Dr. Bob Ramatuba lava na vona va nga xiphemu ri karhi fambisana kahle ku ri mfumo wa xifundzankulu va fambisana kahle na leaded na yin'wana ya mihlangano ku ri karhi ku seketeriwa Limpopo Investment Conference kusuka la the range Africa vulavula Parliament ya rixaka khalanga Pat Mathebula nkarhi wa n'wina ni khenseni komotini sweswo mingisero munghana lona FM kusuka le at the ranch le ku nga na ntirho lowu hi vulavulaka hi wo hi ndlela yo le ntirho lowu wu nga le ku yeni mahlweni wa masiku yambirhi ni le ku voneni ku na vanhu la vo katsa na va statistician general Risenga Maluleke i van'wana va vanhu lava nga koho ka ntirho lowu na va Land Bank ni vona nhlaya lava va vulavula ku ririmi leri fana tinyungubyisa vanhu va ka hini ya va Land Bank i Butemba Records tanihi CEO na vo va kola ku vona ku va hundzisa tlhelo ra vona ku hi nga antswisa njhani tiko leri ngopfungopfu xifundza xa Limpopo ku katsa na va lava hi nga vulavula ku hi vona va nga koho holobye wa timhaka ta swa gezi dokodela Gosientsu Ramokgopa va koho laya ku vona leswaku timhaka leti ti va kona ntsakisa hi sweswi va nga swi vula premier ku loko ku ze ku va na nkuna crawl xikombiso yi ve kona hi makaya ya sweswo swa ku ve na ti-pledge leti ti nga hetelela ti va kona a hi tlheleleni ka vandla leriya ra vavanuna hi va ka hina andzaka leswi ku tshama ku ri sivasivani loko swo ntlovila swi hlangana vasirheleli va xidlodlo masandawana va lava ku tshama emalembelembeni ya loko kasi mabaganiya va hlongorisa mikutlunya minharhu leswaku va hefemula va ri kwale kusuhi na vona leyi i
Betway Premiership lisegazini forever. Ungakayile ntlangu wa Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates hi Mugqivela wa siku ro sungula ra Hukuri hi half kubila wa ra ya 2 twim eka SABC Plus, SABC 1 na le ka Munghana Lonene FM komandela hi half kubila wa ra ya 3 yi tiswa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi va SABC Sport. Shaka le iAfrika wa vulavula. Loko kumati mantsongo ilanguta a Mpumalanga Mbombela nakho kuna ntirho laha vengeri kuna ntirho lowu fambelanaka na timhaka ta G20 summit leyi nga sala masiku ya 23 laha ku nga na nhlengeletano ya G20 anti-corruption summit. Anti-corruption mativa ai buleni vandla ina nkarhi lowu kona nkarhi hi vavanuna hi nga ndlisa ku yini ku hi hanya laha ndlela hi nga hanyi tijele lomu van'wana va nga kona 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM lava va xinuna hi bula a hi buleni vavanuna va ka hina hi vona ko hina mintlhontlho hina mintlhontlho hina hi kombeteriwa ku hi tintiho va ku hi dlele vavasati hina hi kombeteriwa ku tintiho va ku hi xanisa vavasati hina hi kombeteriwa ku tintiho va ku hi xanisa vana ma va makako se ni lava hi bula ku mi vona ngeti hi nga huma njhani ka mpingu lowu hi nga huma njhani ka xiyimo lexi xi hetelela ku xi endla leswaku vanhu va hi sondolota va kha va hi lumbeta swi ka swi nga ri kona a hi amukeleni loyi nhlekani aye butet papa linjani pfuke se ni hlayela timinete la lata ku hi kota ku nghenisa va xinuna vo hlaya loko n'wina mi sungula sweswi ni mi nyika minete na half a hi ye okay butet manta ku hina vavanuna a hi avoideni mhaka ya ku loko n'wansati a ku swi herile kumbe n'wansati a ku swo karhi a nga swi lavi hi nga fositeli mhaka ku hundleli swo karhi mareke butet na mina loko mi ku hi nga fositeli mi vula njhani hi swi papalata njhani hi ku phela loko mi nghena ka vuxaka mi nghena swi fana na vuvekisi byo karhi bya nkarhi bya switirhisiwa bya miehleketo hinkwaswo leswi leswi a butet la loko hi nghena hi nga ngheneli ku hi le ku investeni ku na hina ku ta va leswi hi nga ta swi kuma loko rhandza munhu fa expecta ku na ku a nga ku disappoint kumbe leswi wa langutele swona a nga ku ndleli swona especially loko swi ta ka va ku nyika nkarhi a nga ku nyiki nkarhi wa wena mara ya tshama nkarhi a demand leswi vulaka ku swi nga endleka munhu waloye wena mi nga hlangana hambi wo n'wi ndlela leswi a swi lavaka mara mhaka a nga le ka wena mi kuma ku le ka munhu loyi a ka nga n'wi ndleleki nchumu mandisa butet dasa loko hi fanele hi amukela swi swo fana na sweswo ku hi nga heteleli hi fikela ka ku hi la ku dlaya n'wansati mhaka ku ni n'wi xavele foni tolo a nga ni taki ni disappointini or ni n'wi kume thavhele ni ni byeke ya ku tleleni mandisa butet nametweni inkomu chive mjeni kajaka mi ri KZN mbana inkombo ta mina un'wana ako ile kwi no na la ku tlela loko tolo njhani ku na ku vo kwala ndaka ni kwanda ka we I am getting one 0860002543 nhlekani Salanga papa mpfukile iwe na valava hi ngo vona hayi to leya wena u nga koma khalanga leyi yi bhala na hala nga ri tihomu loko ti karhi ti paniwini or tidonki ti bwala na hala nga ra titwa mara tatwa hi mhaka yini ikalaka swa tika loko i tshamini ku ri tinyuma na loko i famba ko yimisa munhu u byela ku ri se leswi wena u ta dlamile leswiwa hi ku se wena i lava yini ku ri hayi vanhu kahle va hi teka nje swi swin'wana ku ri khalanga swa tika ene xi lexi mi xi vonaka khalanga hi na vanuna fanele hi sungula hi teka nhloniphi luya hi nga nyikiwa wona hi vakhalabyi ne khalanga antwisisi makulukumba lava karhi va hanya vona ku ri va swi kote njhani ku hanya ku va na hina ku va na vamani a va hanya njhani ene na va hanya na vona va mhani lava ri koho vakokwana va ri koho mantwisisi mara sweswiwa swa tika munhu vulavula na munhu wa ka mhani a n'wi byela ku ri loko a ku ri nyiki mali munhu wa ka mhani i ri kanti u yi tirhe kwini wena mali leyi mari ntumbuluko wa hina n'wansati tirhelo hi n'wanuna a hi swi lavi nemetweni nketsi ngopfu kalanga ketsa mina botami ra kahle buti a ketsa bot a ka tika 0860002543 nhlekani butet papa
Njani? Hi pfukile ngobona. Hi pfukile bothatha. I can. Mina ndzi tsaka mhaka ta ku loko vavanuna huma ka mhaka ta ku loko xavele n'wansati xilo leswaku a yi la ku tsikiwa. Xilo lexiyani xi vekela timhaka ta ku n'wansati threat ya n'wansati ya ku a nge pfuki a tsikiwa. Kambe hi swona ntsena phela swi yisa ku khotsweni tanihi vavanuna. Ku ba, ku yiva, hinkwaswo leswi. Hambileswi van'wana va nge hinkwaswo leswi hi swi endla ntsena hi ku lava ku ta tsakisa n'wansati kambe se hi huma njhani? Loko u mhaka ta ku hina vavanuna hi pfumela leswi hi nga na swona a hi yimeni mhaka ya rintiho leswi hi nga na swona hi leswi nga na swona loko ku ri hava hi hava ni voni nga ku swi nga hunguta ngopfu swilo sweswo. Veri swi olova ku swi vula loko va kha va ku hambi ri baby hambi ri papa hambi ri yini vubebi bya we bya hela phela. Problem ya ku hina hi va khayra ku tsakisa va ka mani ende va ka mani va va kha va hi lahlekisa kun'wana. Lexi lexi ni nga pfumela ku xi endla xi ni vona ku xi ni xa kun'wana ni nga pfumela ku xi endla because a mundzuku ta sala ni ri nexe n'wansati ta fambile. Ni mi twi. Esa mina botse. 0860002543 xana wena u ri yini kumbe xana hi sungule ni languta ku i ncini xi khomisaka ku vavanuna vo tala va le jele hi mhaka yini va ka yini? matiko ya 48 ya hlengeletanile eMiddle East eka mphikizano lowukulu wa FIFA Under 17 World Cup Qatar 2025. It's game on everywhere. A hi seketeleni majaha ya hina amajimbos na matiko ya nkaya ya Afrika eka migingiriko ya vona yo lwela ku vuyisa xidlodlo xa misava ekaya. Mitlangu leyi u ta phomeriwa yona TWIM eka SABC Plus, station sa SABC Radio na le ka station sa SABC TV kusukela siku ra vunharhu yo fika siku ra 27 ra Hukuri 2025. yi tisiwa ka n'wina hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. Eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa, ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu. A wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena. Vona na ku tshemba. Tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara. U nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we. Ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka, ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela. Hi clientele a wu xavi pholisi ntsena, u xava na kurhula ka miehleketo. U ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa. Tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo, xikan'we na mali ya swo famba, groza na mbuyelo wo pfula maribye. Joina namuntlha, swo olova, ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044, yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo, ku na swipimelo. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ere ka mgana alona FM komba ndlela a hi amukele n'wana mingisirilo nhlekani a ku na munhu la 0860002543 a hi amukele lava nhlekani na laha a ku na munhu la kambe mhaka yaleyo ka yena leyi nge le ku vulavuleni yona hi le ku languteni hi vulavula hi kombisana tanihi vaaki tanihi rixaka ngopfungopfu vavanuna a hi sunguleni na kwalaho ka ku kahle hi vakulukumba vavanuna i yini xi nga le ku hi yiseni ngopfu khotsweni hi va hi fela yini ni vula hi khomiwa hi mhaka ku hi ndle yini hi nako sweswi swi hi khomerisaka ku ya swi endlaku hi ya khotsweni hikokwalaho ka yini hi fanele hi endla swilo leswi nga ta hetelela swi endla ku hi khomiwa inhlekani Ihlekani butati mfukile. Epfukile mjani papa? Mfukile. Xihlamulo ya swivutiso swa n'wina hi khomelo hi ku ni lava ku n'wi komba. A ni va ni kwatini? Se ni lava ku n'wi komba. Se loko u heta ku n'wi komba wa khomiwa. Kambe i fika njhani ka ku la ku komba ivi ku va ka ku ndleka yini ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana lebyi fikaka ku na ku n'wi komba munhu? Butani loko mo swi langutisa kahle hi hava ti-courses leti tidyondzo leti dyondzisaka timhaka ta marhandzu ku hava munhu a nga na certificate xa rhanda na leswi u nga swi veka laha khombeni ku lexiwa xa rhandzu ku fana na certificate xa matric. So hi nghena aka timhaka ta vuxaka hi nga dyondza nchumu because na le xikolweni a yi fanele va yi ri kona course leyi dilaka hi psychology. Mina tiva ku na course leyi nge i psychology loko se ni fika university ni ri na 21 years and a ni dyondzangi na sweswo. So loko a swi kota ku huma njhani ka swona ku hlamula swivutiso swa n'wina i ku va ku vi na ti-courses kumbexana loko vanhu va fika ka voma grade 7 8 laha swi dyondzisiwaka hi timhaka ta ti-relationships. Why ni vula leswi na
loko yi ri ka ti-relationships yi le ka bondo ivheli a maheteleli naswona i gina i sayina na ti-contract u sayina njhani contract leswi lexi u nga xi tivisiki because a wu swi dyondzanga u swi tivi so loko a ko va na ti-anger related causes leti ti dyondzisiwaka vanhu ku fana na loko munhu a dyondza history ku Nelson Mandela u ngheni a xitokisini rini a huma xitokisini rini vanhu va ta ku lava kha va swi tiva ku fana na sweswi a ni ri pandemic loko hi ri na pandemic ya COVID-19 va endlini a ni nga la murhi wo yi tshungula so why le pandemic va nga la murhi wo yi tshungula so murhi wo yi tshungula i ku va vanhu va dyondzisiwa hi sweswi ku munhu loko a nghena ka relationship u nghena ka relationship u kha u swi tiva u fa u va ready for provocation swi vula ku fa kha u swi tiva ku siku n'wana u ta pfukiwa loko u pfuka u ta endla njhani siku n'wana u ta kwata loko u kwata u ta endla njhani mi dyondzisiwe n'wina Butet a ni swi tsundzuki mi dyondzisiwe ku n'wana na nga rila so dyondzo a xikolweni va hi dyondzisa EQ emotional intelligence kambe hala kun'wana hi dyondza kona hi dyondziwa kun'wana n'wana nga kalakala a nga rili se mi rilela phakati se ya ku mi ya ri laha handle mi la ku n'wi kombisa mi ta fika se mi lavela beli inkomo bye Butet ni mi tweli bota wa mina 0860 002543 un'wana hi loyi nhlekani un'wana hi loyi nhlekani Hi Butet papa Mpfukeni hi pfukile hi nga vona hi pfukile mhlangana na mavizweni laha ni to phethe na yena okay Butet mina ni na ku hambananyana na mavonelo ya lava hi ku leswiwani mi nga swi rheyizanyana sweswi i concern leyi ni nga na yoho kusukela i khale ni na yona hi mavonelo ya mehe lawa Butet ni nga vulavuli hi leyi ya ku dlaya vana va vanhu hi mhaka ku va xavele byala kumbe yini xikulu lexi me ni xi vonaka xi onhaka Butet i ku ri vavanuna hi tekeriwe ngopfu ti-right ta ku a ha swi koti na ku vulavula va chava ku vulavula sweswi mi nga va ku vulavula sweswi mi nga le ku mi ngo ta va koho already se va nga ni jaja lero loko a no va ni swi vulavula a laha ku nga na nhlengeletano a ni ta va ni miyetiwe khale matwisisa a ya ha ri na yona platform ya ku hi kota ku va hi tivulavulele ku na swihoxo swo huma endleleni kumbe leswi swi hi hluphaka loko mi ku a ma ha ri na yona yi tekiwe hi mani yi ye kwihi mi humesiwe hi mani a ku na munhu loyi a nga yi humesa Butet a swi vula loko a ku va nhlawini wa vanhu a ni ta va ni humesiwe ni miyetiwe khale lero a ku na munhu loyi a nga yi humesa ku va judgment leyi se already nga vekeriwa yona matwisisa loko no va ni ri na leswi hi hambanaka na swona hi marito a hi ngo i sisa a hi munhu loyi rhandzanaka na yena i sisa munhu wa xisati ivi hi le ntlawini wa vanhu only by club hi hambana hi marito kwalano kumbe yo ka hi nga twanani swin'wana a ni by club mina loko no ri vuyisela masitoko ni nga va nghozini ya ku ni nga biwa hambi ku ri n'wina mi nga ni ba matwisisa mara loko hi a ni ba sweswi a ku na lexi nga ta humelela i fanele loko ri fanele no kangatela a ni ba reketa ku ta vutisa mavonelo yo fana lama ku swo tala leswi a hi fanele hi swi lunghisa a swa ha koteki because hina hi chava ku tiyimela hi lava vanhu mi vona munhu i dla a ya teka mi hlamala munhu i munhu loyi a nga dyondzeka u fanele mo ni kombisa hi munhu wa xiphorisa munhu loyi a nga dyondzeka wa phorisa i tiva nawu left and right a dlina a teka nawu a wu veka mavokweni i ku yini i fike laha a ngo a kuma lexi ni nga xi endlaku kambe ni fanele ni njhani no ti lwela so ni vula ku vulunghelo a hi ni ku i swa ku dlaya swi right kambe ni vula ku a hi swi address hi ndlela ya kahle swilo leswi va hi kota ku lunghisa masayiti hinkwawo matwisisa a ku na platform ya ku va hi kota ku va hinkwenu hi yingiseriwa na ku mi ta vona swi ta famba kahle swo tala a ni vuli ku swi ta lungha kambe swi ta famba kahle swo tala ni mi twile papa inkomu okay so sweswo mi ngisera munghana lona FM 0860002543 non'wana ku i Africa wa vulavula hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni mi yingiseri loyi kumbexani ta hetisela hi yena nhlekani hi mi amukeleli ka munghana lonene nami ni pfukeni Prophet aye papa lexi xi ndlaku ku vavanuna hi ya makhotsweni leswi mina swi vonaku i ku loko hi tshembisana ku zamana na vo mani lava a hi zamaneni hi leswi hi nga tshembisana swona loko se va mi zamini n'we loko se mi fanele mi zama mi ala vanhu lava khomisa va nghozi ngopfu vona va ka mani se loko ri te ni mi tshembisiwile leswi nga tshembisiwa swona se swi vula ku mi yisa hi tlhelo rero ma ku nyika ku xikombiso hi roho mi va mi yise hi mavunwa ko tala va vona na yo ma hisa ku khotsweni swo fana na loko ni nghena kaya va ka mani
vo tala vavanuna hi dyiwe ngopfu laha handle lavana mi suka mi vula yini loko ku vavanuna hi dyiwe ngo laha handle la xa masungulo lexiwa mi ngo mi fika byaleni kwalomu mi noko mi havulavula kona mi twanana wa ka mhani mi n'wi xavela swi mi n'wi xavelaka mi tlhe mi twanana ku hayi hi ta famba swin'we loko se mi fane mi famba hi luya tsutsumile mi fika njhani n'wina ka ku twanana na munhu kumbe ta famba na yena kasi mi yela ku famba na munhu kumbe mi ye byaleni kasi hikokwalaho ka yini mi nga hambanisi byala na ku famba na munhu rapet leswi vulaka swona ku loko mi tshembisana ku zamanani sweswi mi nga tshembisana hi sweswi ndlaku vavanuna vo tala va helela jele hi ku va tshembisa vanhu ku hayi i nga vileli ni ta ku nyika R500 the end of the day a nga humesi mali yaleyo mi kuma se a humesa R100 voka ku loyi wa ni tolovela loyi i ta tlhela hlayiwini na yena namuntlha kumba i ku a ku loko i tshembisi loko ku ri ke ni vona ku wa tsandzeka wo tiyela makuteni xo n'we rapet mi tiva tindhawu to tala ma ti tiva kona lavo Pitori vo va ri vo Capital mo tiyela kwalaha mi ya ti hungasela kona mi nge ze mi karatana na munhu mi nge ze mi fonela hi munhu mi nduku mi ta mi business ya n'wi helele kokweli kasi byala kumbexani swa hluku rin'wana ni mi twele bodcastini kambe mina phela a ni mi navela ko loko mi ya byaleni mi ya ku hungasa mi ni ri mi ndla swin'wana swa serious ngo na mi voka mi ndli chumu ni vula ku loko kasi loko mi nwa byala byi mi komba ni vula ku loko mi se mi nwa byala byi mi komba hikokwalaho ka yini loko se mi ri byaleni mi fanele mi ya tenga ku ni famba na kasi nongonoko lowa humerisiwe cindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebelo va na nhlekani lona ni mi tiphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela